U blizini mesta Nežider, u nekada ugarskom delu Austro-Ugarske, tokom Velikog rata, nalazio se veliki logor, u kome su bila smeštena uglavnom internirana lica civili, a bilo je nešto vojnika, prevashodno srpskog porekla. Kroz njega je prošlo 17.000 ljudi, a 4.800 njih srpskog porekla u njemu je zauvek ostalo. Prvobitni ukopi su bili pojedinačni, za vreme epidemije masovni. Grupne grobnice su uglavnom bile sa po 4 tela, ali je bilo slučajeva da ih bude i više. Nad pojedinačnim grobnicama je stavljeno obeležje u obliku krsta od drveta sa ispisanim podacima, ime, prezime i logorski broj. Po napuštanju logora groblje je prepušteno samo sebi i počelo je da propada. Pošto je grad imao potrebu za novim prostorom, tokom 1953. godine staro groblje je ekshumirano i svi posmrtni ostaci su premešteni ovde, na lokalno katoličko groblje i sahranjeni u ovu zajedničku grobnicu. Međutim, tokom izvođenja radova oko starog groblja, tokom pravljenja temelja za kuće, nailazili su na kosti. Tokom 1955. godine Nežider je posetila delegacija bivših interniraca i tom prilikom je spomenik postavljena spomen ploča od belog mermera sa tekstom na srpskom i nemačkom jeziku. Tekst na srpskom glasi: umrlim drugovima u lageru Nežider 1914. do 18. godine preživjeli bivši internirci iz Nežiderskog logora u znak sećanja prilikom posete juna 1955. godine Nežider.